Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze-ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi-ke le video uyibuka ku-TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku-TikTok ufike usifollowe. Ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke amavidiyo amaningi, kodwa amavidiyo amaningi agcwele la ku-YouTube, so kwakho ukuthi usubscribe and turn on i-notification bell ukuze njalo uma ngifaka amavidiyo izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza amavidiyo ngafaka. Uma-ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho, scrolla semaningi amavidiyo engiwenzile uzofika-ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho, noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Ukuphupha inyoka emnyama iphakamisa ikhanda. Igama elibalulekile nje inyoka. Kahle kahle lo muntu ophuphile obhale kwi-comment uphupha inyoka, ngoba ngiyazi baningi abaphupha iy'nyoka. Ukuphupha iy'nyoka kuyahlukana, kuya ngokuthi injani. Kubika into ey'hlukene ngifuna ukusho kanjalo, yebo. Ngoba siyazi ukuthi kuney'nyoka ezinemibalabala engafani, akubiki nje into eyodwa ngqo. But isikhathi esiningi kujwayele ukuthi kube yisitha. Lona uthi-ke uphupha inyoka emnyama iphakamisa ikhanda. Leli-ke iphupho libika ukuthi-ke kunesitha sakhe esikhulu esikubhekile, sihlezi sigadile ukuthi-ke wenzani ukuze sizokwazi ukulwa nawe, uyabo. Kwesinye isikhathi-ke sikusebenzisela imithi engalungile ezomisa impilo yakho noma ezokwenza ungalungelwa yilutho. Isitha-ke lesi esisondele kakhulu nawe. Ngicela ubuze umbuzo kwi-comment ngizobe sengikwenzela eyakho ividiyo. Uyakwazi-ke ukungi-inbox, ucela inamba ka-WhatsApp bese uya-subscribe yonke indawo usilandele.